ebichori entoche kandi abandi babiri nibatera amatafari otireho n'abandi ababiri batebekanisa okuhinga oburo mangu no yingo mu kishara nakwishengereza uruge mu kirikari abantu muteko kutandika kwega okuturana n'ebishara muteko kwega okutandika kuturana n'ebishara they are part of nature you must live coexistently so no teko kumekinga shwa kureba ngo we live ito abantu na n'ebishara twatura hamwe kutari kugira ngo umuntu tahire kishara kandi ko kutahira inzura yago esetabuka tutakatekereze ngo esetabuke etindo zigende amajwi abantu gagende amatungo g'abantu n'ebihingo byabo bigende abo kugira ngo yukaze uruguru wazo mu kishara tete watahira itunza kuba twize ahimbisiwe Wilberforce Ongom ori umuhezi wa RDC ahabwa Rukungiri nagira ngo obwahati bariyo nibata omunkora ikiragiro cha president ekigenderire kubinga bobona abatahirire ebisharara following the presidential directive on veterans and therefore those who were arrested will be taken to the courts of law because with this thing of saying that I did it to know that encouraging the veterans is bad, it must stop. And I want to call upon all the people who are encouraging the veterans, it must stop. If you continue encouraging the veteran, you will face the courts of law. And we are going to continue with this operation throughout all the sub-counties today. Umuhezi wa RDC ayonjire yagira ngo betekateshire okugenda mu misho bakatwara abantu abakwatwa kugira ngo base gukora statements aha polisi kandi bija gutwarwa omukoti kugira ngo babire nibateganisa ebyo bhangwa kandi ekiragiro ekiri kubakwata kiri National Environment Act akashoshereki akashatu mukaga akari kugira ngo abantu bine kurinda ebyo bhangwa atariho kubitahirira otiribona no kombekwaho ebintu byona ebitari kwikirizibwa baza kuza bari bakora statement ya polisi file zabo zikumizemo abavunane abo kushisha ibyo bahangwa so teko kuteko mukora kandi abandi tubasensitizinga tubegesa tubarekora ukaba bitwakwata bitwandishanga ngo bakigenderire kana kushisha cyo bahangwa abo tuteko kwatora umugaza bamwe ombakwatwa bikiriza kubatwire nibahinga omuringo obutarigwe bari kutahirira ebisharara bizo bana bagira ngo no muringo gumwe go kubasa kushagika amakagabo abo kugira ngo bakaretwa gukora bari kwibwa emirimo aha abantu abandi ngo kuronda omuringo go kutunga sente ezo kubisaho amakagabo niko kushaba RDC ngo abasasire President Museveni akagamba cyabishara ndindura konka uruno muhura kugira ngo nimba nindunda kasente ko kutomunda mukama wanje abana bari mu ifundiro basubire no kumufurera abandi bayiriza gobinga barinomuka nimba nindunda nakusiringiga kaga mbisho nikazi mukama wanje nona mazima tokwe mbisho none uninyeshe miri kusibani nyana mihari sishaye konga abwe kugira ngo tukabona kasente tukabona katuyamba nitukuba twese mutungo tukore rizariza tuza twikanga twahinga tubona katuyamba rona kwatumu twiza kabakozi twize gukora aho mukaba wicyariye byatuze kwatuze kamanya no nikere amakuraga gashakwa Ronald Kabanza.